Uba lam prang bla chairman ka KCDC uloong ba ka khubor ba uba Eugene Son Lingdo on tre su banya khun ya ki election arajar arpulai kanla ban ajimen toy ya ka party NPP hamau plang constituency habaya kren ba ukun jatsa uba bla uloong ba kombala pentip ha ka apnu trik unaitung ba namo plang constituency uba Kennedy Kriam unya khun na ka party NPP kumta kum ubreu jong ka party unya trelang ba uba Kennedy ban penjob ya ki NPP namo plang kajingker nga jong uba Eugene banum ya khun su ya ki election arajar Fulai kala ban ajimen to ya ka party NPP namo plang constituency bat kumba kalong menta ka jingatay lang jong u bat uba Kennedy kadang jingkermen ka bakraw ha kani ka constituency marwa bolong maraji telang na ba Kennedy tingidan ka jingkermen marwa kibriu ki jing ba Kennedy kibriu jing abun kini on bang brokat kini lo kidan ba me telang do mari babun kidan ke tingidan jingkermen tiasa jing wan ketika hadu mentang yang syai ba Eugene inile ane mele isu cuyi maki madala dia hi pat bak pada oso bajong ta terei na dia ini dan jika bet ni ba kebelum ta maki banam ne so boni tiksting di dan bagi sekan ba ni tesom ni ban kamtam ni fokus ba pejok ni ba kene ni bagi ba NPP kan hakmat berdiri parti matai pila ini itu ka arfun dia trip di bulan Julai yang mau pulang di lalong tu ba nanti dan po parti NPP nanti parti NPP la declare ba ini le ba Kennedy mau pulang di bulan adu mentah adu ni telan ba Kennedy di kesadet mo ba dan ba Kennedy tengah anu sementara ada kenti ba mentah